hai manaze gimai sai hai manaze Zeme mang kage klumdle namai incheukiu zit set tinkom kom chana jeng kai madai kamai hegi gu kadei renka ina Zeme kogene hai mana hange rangai zai polia gai daradle Northeast Manipur state ke teti beting kom chana jeng kai ka chum ka peikeu zi ka chum mai gna zet kana ki manai ku ki makake kleu ze ka bok chabam ze chunare ka changbe madu inchi magrele ze saling ze nai kom chana jeng kai madai indaram ka dei ke lok rejite se lok sabha election loiga lupchang jimai tinai mikpui ke Manipur state ke zet kana ka ke kaklebe ze peka kadai dile ze ka chidile ze Manipur state ke kaklebe peka kadai ze Jiribam district ke kaklebe peka kadai dile ze cheu ze chike mina ke ki mina wang rolu ze protest du teu kai dile ze sale ze chuna Manipur state ke kaklebe ze so ke makcha kale ndo dai bi se ke ne Manipur ke district na ga ne curfew ze du kai kai dile ze sale Indiaram kadaigu rizete pe pui president Draupadi Murmu ne Narendra Modi du ze invitation le size pe gaidle je salai plamjana pane prime minister tabam ge pungdai rahangge je chirmak che Indiaram kadai ge lok sabha election loige lu ze ND alliance me bone center ge government te rabe je chirmak che prime minister ka hachi bahangge teleu gai je kalangai de rabse chekyu ji skoi mai gi chat sna je minute kreming e hi ge pachu prime minister tabam ge kai kai telu ze te kan tipta ze te gulei je sale je chuna chibe hangne kadata chazlam uidle je du ka chidle Lok Sabha election loige luze center ge government te rangie NDA alliance me bodu punui lai kai jamata te ze aliame indi alliance me bodu center ge government te rangie punui lai kai ze mata te chabam dele plamja ne JDU party के पसवी तेवे पे बिहार स्टेट को चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बनाया TDP पार्टी के पसवी तेवे पे चंद्रबाबू नायडू दुजे नोमी जबाम दिले अलायंस का नालम गने कानले इस दो चुना गया बिहार स्टेट को चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार JDU पार्टी लम गने जाय TDP पार्टी लम गने दु NDA अलायंस में सपोर्ट रंगे रंग चिचा काइन दिले जे साले जे चुरमक जे बिहार स्टेट को चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने साज PM नरेंद्र मोदी ताइगे बम समलुजे स्वीकेट मुकेते लुसे बताओ कानांग नंग बतार में तेगुले जे काच दिले जे चुरमक जे नीतीश कुमार ने साज नाइ कोम चना जें काय मदाय लोकसभा इलेक्शन के BJP party जे चुरमक जे NDA alliance बो से दुई वांग लाख से ngam लाख था से लेने जे वांग का कदाई बे इलेक्शन का ने दुई जे ngam वांग काम गुले जे चेउ जे चुरमक जे प्राइम मिनिस्टर हंगेदु कलांग का लोगे लुजे जे ते कांति पता ते गे लुजे मता जे दु ते तने दिले जे साले जे JDU पार्टी को स्पीकर ने दु साजे नाइ कोम चना जें काय मदाय लोकसभा इलेक्शन कान ताबिगे NDA alliance में जे BJP में सिद दुई वांग कान चंबे जाने पुनैना अग्निवीर स्कीम जे चुरमक जे किसान आंदोलन लुता तेमरा में प्रोटेस्ट ते जबा में के पुनैना निंग चुइgai mak जिगने ले जे चिबला में जे ने पताव कानांग नंग बमले ने जे चुना ने निंग तिंगे मी जे तिंगे tet कुले जे दु साले Tokyo zis kui mai tingmui inchat snaze minute kreming e hi design prime minister ka hachi bahange lingai dai luze prime minister tabam ge kai gai luze te kan tipeta te ra bahangene chuna ge Delhi gu police me ramne chibe bam je du ta chang luze ke met gai tle je sale je Delhi ge chuna ge security in Tokyo zis kuiria ka changbe kai mi ka sang je kai gai jala muile je che je Delhi ge drone ram je du te ta te range lun ma kulei je sale Nai kom chana jeng kai madai in chekeu zikrev zikna mai design Andhra Pradesh state gu capital Amravati ne khai gai gu dele zikha chidle za aibe Andhra Pradesh gu capital hange Amravati ne teura bze tati beting kom chana se kre madai kom ge elanja ne teim chi ga indi ko dele je sa je chi ge capital teleura ba hangne develop korol chang kai bing e sonudu ki je teu gai dele je sale Andhra Pradesh ke nai kom chana jeng kai madai Lok Sabha election लोइgai लुजे जे चुरमक जे आंध्र प्रदेश स्टेट गु चीफ मिनिस्टर हंगदु TDP पार्टी के पसुई तेबे पे चंद्रबाबू नायडू ने पमदाई पे चीफ मिनिस्टर ते रंगे ते सेवजिदु तेगु दिले जे साले
Kangana ranot tu Chandigarh airport ke pei biblam ge constable CASM fitu ze FIR ze teuga indele ze sale ze Kangana ranot na sa ze nam sipai ma lui lung le design ane anui haimana ning hereu ge lamui dele ze sale kane leus du Punjab state kene chige constable fui Kangana ranot che ka pei bi fui ze support tu teung ki ka sang ze teu ze lamui le ze cheu ze chirmak che Punjab state ke businessman dika ka sang be Shivraj Singh ka che be pe na ne Kangana ranot che ka pei bi fui constable CASF fuize kacharang kang plam gena ka tu bi lakat pe gule zetu sale zeka chu dele kacharang kang lupa lugu rabalam ge mata tebe ki bank HDFC bank me bo nai kum chana jangkai madai cheuki ji skui mai banaya cheuki ji kreu je stroke mai design bank ge online services mata te makule je bank ge pusui te mer du rang chi chak che rangai dele je sale plam jane bank ge net banking banaya mobile banking apps ko transaction du je telegule je cheu je churmak che patau kanang baram ge system upgrade te rab jegne cheuki ji skui mai banai kreu stroke mai ge HDFC bank ge online services mata te makule ka che beze hai manaze rang ba gai dele Indiaram kadai ge masala MDH masala banai average masala du ze Hong Kong kadai me banai Singapore kadai me ne bente ton di bechang da de Indiaram kadai ge center government me action ge wangai dele za Indiaram kadai gu center government banaya FSSAI me ne kemet gai da de ai ge ma du ka kle bezai me ke makan zube ngale ze puni ne rangai dele kan le stu chuna ge Rajasthan health department me bone sample du ze lulu ze teste hada ga be fail di dele sale tibzigna aibe MDH masala banai average masala du ze indiaram kadai gu stock ne benjek tibe du ze silte ton di gu dele je sale za aibe MDH masala banai average masala ge ze ko me ke ze me pom ge te ga lu ze siabe bamlo design na kitna sak me pom ge makan jube ze churmuk je me pom ge cancer hararit para gu chance kibe ko chike se me ke ngo do dele tibzigna aibe du ze stock du ze silte ton di gu dele je sale Delhi gu Chief Minister Arvind Kejriwal du ze kabang kigne hla pet para blam ke Delhi High Court mena saja pa Lok Sabha election gu campaign je pa teu ka ta sang ko dele papom ge ma du te ne hre kan zube gale za chirmuk je papom ge diabetes kine pa raz hre ka sang le design nam pa ai gom bria campaign je tu teu lag le zeka chu dele Delhi High Court mena saja plam jane Delhi gu Chief Minister Arvind Kejriwal je papom ge te ne ka hre bisigne pa hla pe rahangge ki za kyam jabam dele kana le su chuna ke Delhi High Court mena rang chi cha kai je aibe papam ge te ne ka harebe madu garang ge nam gele je sale namain cheuki zit setting kum chana jeng kai madai kamai hegi gu kadai reng ka ne ai gena loiga ra dele ningnoi hai mana ne tingnai mi puin sang ne Zeme mang ka je pigai za kingai bam bi bisigne ton di dele hai mana je kulum dele